Mına ertең менен ушундай изип койгон. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан болуп атат? Достор, сокулук токмок мал базардагы семиз койлорду алып ушул жака союп келип сатышат да туугандар, мына көрүңүздөрчү. Өтө көп. Эртең менен эрте келсеңиздер ушуларды аласыздар. 9-тан кийин уже буларды таппай каласыз. Эттин бааларын билебиз, алда биз менен болуп каналды колдоп, тырс лайктардан басып туруңуздар. Дүң бааларын көргөзүп берем, канчадан болуп атат. Жылкынын эти, уйдун эти, жана койдун эти. Мына малиналар. Кече бир тууганыбыз малина тартып койчу дедилер. Малина канчадан экен? Канча өрүктөрүңүз? Өрүктө высший. 80 сом, 60 сом. Мына. 80-60 сом, кармасаңыз. Сары сабестер кымбаттап кеттир, 100 сом болуп кеттир туугандар. Сарымсагыңыз канча сарым? Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, саламатсыздарбы? Азык түлүктөрдүн жана мөмө жемиштердин бааларын билип беребиз сиздерге. Каналды колдоп, бирден лайк басып, каналга аттар элек болсоңуздар, катталып көрүңүздөр. Бишкек Ош базары туугандар, анда эмесе кеттик достор. Мына туугандар. Рахмат эже. 550ден дейт, уйдун эти, кунажындык экен. Мына бул жерде 595ден дейт. Оптом, дүң туугандар. Мына ушундай турушунда аласыздар. 595ден мына сатылып атат. Анда ичине дагы кирип көрөбүз, чекене баганы. Азыр бул жакта дүң баа. Мына достор, түрү бар экен, түрү. Канчадан болуп атат таксыр? Баазын айтып коңузчу. 580. 580 уйдук Уйдук, рахмат. 580. Уйдук достор, эми могу койдукун көрөлүчү, койдукун. Момундай туша менен сатат да. Достор, өзүңүздөр билгендей өтө сонун экен. Кандайсыз тууган? Бааларын айтып коңузчу. Канчадан болуп атат? 620. Рахмат. 620дан 650ге чейин мына. Каалаган килограммда аласыздар, достор. Момундай сандары да бар. Кааласаңыз жарым-жарымдан аласыздар. Момундай караңыздар. Туугандар. Түрү бар го, түрү. Мынакей. Достор, бирөөсү канча килограмм чыгат азыр сурап көрөбүз байкебизден. Байкеси? Бирөө канча чыгып калат айтып коесузбу? Сураңыз. Бир тушаны алса, мисалы, могу коз экен, 12 миң. 12 миң болот средний. Рахмат. Мына чоңурактар эми чоңураак акча болот экен. 18-20 миң. Бул рахмат байке, мына чоңу мынакей. Өтө чоң экен. 18-20 миң болот экен. Ушу туруш. Мына эртең менен ушундай изип койгон. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан болуп атат баалары? 680. 680ден койдук мына. Туугандар, ушул жака келип эртең менен козулар, бир туша мына козуңуз канча сом болот? Примерно баасы. Ушул туруш. 12-13 миң. 12 миң, 13 миң. 12 миң, 13 миң. Козулар экен булар мына. Достор, сокулук токмок мал базардагы семиз койлорду алып ушул жака союп келип сатышат да туугандар, мына көрүңүздөрчү. Өтө көп. Эртең менен эрте келсеңиздер ушуларды аласыздар. 9-тан кийин уже буларды таппай каласыздар. İçine alып кирип, розничный баада сатат. İçин дагы көргөзүп беребиз. Мына чучуктун бааларын билеличи достор. Карталарды караңыздар, казыларды көрүңүздөр, мына казылар. Эже кандай эже? Бааларын айтып коңузчу, чучуктар канчадан болуп атат? 950. Ошондой эле экен баа, Баа ошондой эле экен мына. 950. Мына казылар. Ушул жерге келсеңиздер, мынакей жасатып кол менен, жасап берет эже. Сонун кылып мына майлуу, майсыз жасап берет. 950ден экен. Анда кеттик дагы көргөзүп берели алдыда. Мынакей. Эже кандай? Жылкынын эти канчадан болот баасы? 680. 680 жылкыныкы. Учалар 680ден болот жылкынын эти. Мынакей. Байке, кандайсыз байке? Жылкынын эти канчадан болот? Алеке, кандайсыз байке? Burada uça 690, 550 var. 550. Baalar turuktуу элеби баягы? Көтөрүлө элекпи? Ошондой эле жылкын. 2 ай 3 ай болуптур ошондой. Рахмат. Мына жылкынык. Кутуңуздар. 2 ай 3 ай мурунку баа боюнча турат экен азырчы. 550ден да бар экен, Мына. Бул кечегиби? Бүгүнкү эле 500 сомдон берет. Эң арзан ушул экен. 500 сом ödeyeyim. Уйдукун көрөлүчү, уйдукун. Мына. Байке, кандайсыз? Уйдун эти канча болот асты? Эмеден болот? 690. 690, рахмат, мынакей. Сөөгү аралаш.
690 deydi. Mana yaxshi ekan. Bayka qandaysiz? Qanchadan bo'lyapti? Bu yoqda baykan. Üstü qancha bayka? Üstün bas. Bunun bası 680 lira. 680. Rahmat. Mana baykan jam 5 tane boş. Jamı çap tizemim deydi hazır. Mana şunda dostlar. Görüngüzlerçi. Çocuk'tun bağısını darılacaktan so'rab qo'yildi. Ejeni jasab atadi. Ko'raylikchi. Eje qanday eje? Chuchuq qanchadan jasab atasiz? 950. 950 mana. Yaş mallık ha? 950. Dayarıçı? Kapçoni qanchadan? Bular da 950. 950 kilogramlar ha? Sır sucuklar. Aha, rahmat eje. Mana ki. Berimizdir. Qarın qartan basın. 300-500'den. 300'den ana 500'den ne? Yaxshi rahmat. Mana ki qazlari. Dostlar. Jasattirdi. Mana dostlar, ertemenen dayada atadi. Veterinaga tizip. Eje salamat. Qanchadan bo'ladi üstü? 695'den. 695'ten mo astichi? 710'dan. 710'dan. Rahmat. Mana 695 710. Bağlarını bildik emin dostlar. 750. 750'den. Gürüştün bağlarını göreli. Lazer Taşkent 250 iken. Özgün 350 kakırdık. 300'den ne? Düşürüp veredi keste. Mana. Atken 160 tane eken. Жақсы. Rahmat. Baygam жаңа açıp satып atат dostlar. Ундун bağlarını bileylikçi. Ундун bağlar qanchadan bolup atат. Ундун bağlar en azını yaşar ikinci sortta 38 som okşaydı. 65 somdan var eken. 90 somdan var eken. Nokattın unu 180 som deydi. Mana yazılıp durat. 90 som dani deydi. Dilnas 50 som eken birinci sort. İki gürüştür. Akturpak Caydar gürüç. 200 som eken. Taşkent'in lazeri 240 som eken. Kök çaylar var eken. Düşürüp veredi eken. 1200 somdan eken kök çaylar var. Onda zileni çay 95 550 somdan. Kara çay şafran 1200 som eken dostlar tuğanlar mana. Oşunday. Bu жерде neler var eken? Buğday talkan 60 som eken, arpa talkan 60 som eken, buğdaydıkı. Buğdayın unu eken, buğdayın karalın 60 som. Geçirişler 50 somdan. 50 som. Dostlar. 60 som. Vысший sort eken 1 kilogram. Dilnas vысший sort 70 som. Dilnas birinci sort 50 som. Қазақстан 45 som eken. Бұл жерде байкемде un бар, дайым шундай турат. Dilnas birinci sort 2150 som eken. Bir meşek, bir kap un. Yaşardығы birinci sort 1700 som eken. Birinci sort 1700 som eken. Dostlar, buna kilogramda alğandarga Norus deydi. İkinci sort 40 somdan. 40 som, 45 som, 55. Şunday eken. Maydın bağlarını bileylikçi su maydın. Бұл жерде gürüşler var eken. Su maylıkın bileli. Qanchadan bo'ladi su maylar? 160 somdan 180 somga cheyin 1 litr, 650'den 700-800 somga cheyin 5 litr may var ekan. Mana. Aleyna deydi. Zlato. Oshunday Avedov maylarning bağlari oshunday ekan. Qum şeker var ekan. Qara balta qayingdiniki. 80 som dedingizmi? 80 som ekan qum şeker. Yok bunda açığı yok eken. Ece aytdı. 80 som sahar tuğanlar. Kum şeker oşunday eken. Kartoşka 50 som 60 som. 50 som 60 som eken. Piyaz 60 som. Servis 80 som. Servis düşüp öptür dağı deleç. Dostlar mı? Servis sarı servis 100 som eken. Sarı servis 100 som çıkıp durdu. Kızıl servis 80 som. Bayki öz üstüne servis çıkılak mı hazırınca? Ya bayki. Местный 80 som. Sarı servisler qımmatlap kettir. 100 som bolup kettir oduganlar. Sarımsağınız qancha sarımsaq? Ya. 60 som. Bunaki 250'den 280 somga cheyin sarımsaqning bahası. Dostlar. Bol jerde baklajan var eken 50 som eken mana. 50 som. Tuğanlar. Sarımsaqның bağları 280.
Kapusta. Kapusta qancha kapusta? 40 so'm qilaram. 40 so'm kilogram. O qalampirlarchi? 100. Ha. Kanı 80. 80, bu qizili 100 ekan. Mana 50 so'mdan baklaji. Rahmat. 50 so'mdan ekan badringlar. 50 so'm. Pomidor 35 so'm ekan. Pomidor местный ekan. 35 so'mdan местный огурцы, badring. Bananlar 140, 130, bu var 120 so'mdan ekan. Ko'ringizlar. Eko'dan 70'den örüktür he. Yaxshi, 70'den ekan örüktür. Bu vaqtda degan qovunlar var ekan, mana dynya 50 so'mdan ekan. Свежий, местный deydi. Qovunlar mana 50 so'mdan. Bu jag'da 50 so'mdan ekan. Bu qovun qancha? 70. Bu 70, bu 50 so'm. Aha. Buni o'rib ko'raman aka, so'ng. Qancha o'rikdingiz? O'rikdi boshi. 80 so'm, 600 so'm. Nima? 80-60 so'm ha. So'm qarmasangiz. Ha. So'm ekan, rahmat deji. Sodangiz bersin. Mana malinalar. Kecha bir tug'animiz malina tartib qo'yish dedilar. Malina qanchadan ekan? Basi. 180 kilogram. Kilogramı 180. Bu da ham горный malina. Aha. Biz kostoşka gorny malina deydi. 180'den berem deydi. Kilogramı nak. Горный malina. To'nuqi deb o'tadi tug'anlar. Klubnika qancha ekan qulpunaylar? Ece? 300 so'm chaqasi. 130 dan beradi. 130 so'm vishne ekan, e? Vishnya. İşte 130 dan beradi ki. Basi. Qanchadan bu? 140 dan. Bankası? 140 ekan. 140 deydi. Местный 300 so'mdan. Местныйлар ekan, mana cho'ng emas. O'zi üstün местныйлар. Ay, tatlı bo'ladi shular. 3 dediniz mi? Alar 350. Bunlar 350. Biraz çoğunraklar ekan da. Biraz çoğunraklar ekan. 350.